Assalomu alaykum. Bugun sizlar menен birgalikda Qaraqalpoq film ixlosmendlari uchun zamonlashlarimizga arnauli so'rov-javoblar tayyorlaganmiz. Marhamat, ko'rib tomoshablasangiz bo'ladi. Qaraqalpoqning qaysi kinosini bilasiz? Qaraqalpoqning Aral жағалауында түсірген Айдынлар киносын білемін. Konser. Az yanıma gelmedi da. Құдайың бәркі. Курорт. Көкшай шеш. Көкшай шешен ақылың енеді ғой. Көп. Қоңсылар. Тәңкі сол кино көріңіз. Не де болса көз тимесін түпәлеп. Kurort, tanka. Yine basalı. Tank. Tank kinosu. Bir dostum bolsun. Koңсы. Tank. Siz? Tanka. Bola Adin ekspert oynayıp Azart qanun nima shu? Тоқта. Кей қарап қайт. Танкіні көрдік қой. Бір көре қойсам, маңнайынан сүйіп пәтияп береді. Үш қоңсы, ұры, кенен жаңағы бір достың болсын деген. Не деп тұрса? Түсінсем харам болсын. Qaraqalpoqda qaysi aktyorni taniysiz? Aktyor. Kino aktyor. Aktyor atlarını bileyim misin? Yaqin tanımayacağım. Bugungi kunda Ajiniyas filmi tushirilib oldinda. Ondan xabaringiz bormi? Ya xabarim yo'q. Yo'q, qiyinsiz. Qaraqalpoq film kino studiyasi imorati qay yerda joylashganini bilasizmi? Kino studiyasimi? Bilmayman. Сауатың жоқ сенің. Түсінбегенсің. Men Xorazm viloyatidaman, yo'q bilmayman. Bilmaydim. Bilmaysiz. Білем. Не, аэропорт бітті Өше, азаммен аузыңа бір төрелік ап шықпайды. Qaraqalpoqistonda qanday kino shouini qaraysiz? Bilmayman lekin. Менің қызым керек болса, әуел баласını оқытсын. Qanday kino bo'lsinimi? Sevgiga oid. Assalomu alaykum. Qaraqalpoq kinosi haqida so'rab bersak bo'ladimi? Мен вообще қарапасқа киноларды көрмеймін. Ой, сорғайнаған ей. Не, өмірден алыну керек та мындай. Haqiqiy. Мындай фантастик болып кетеді ғой біреулер. Өмірде жоқ затларды алып жібереді. Соны еледе ашыңқырап не қылу керек та? Сол тұрмыслық, кәдімгі, милли өзімізге жарастықлы фильмдер шығуын қалаймыз. Алдыңғыдай қызықлы, қайта көретінге лайық. Mine dostlar, o'zlaringizbilan birgalikda ko'plagan zamonlashlarimız arasında so'rov-javob o'tkazdik. Albatta, ko'pchiligi yaxshi javoblar bilan bizga yuzlandi. Al кейбір yoshlarimiz bo'lsa, javob beruvdan bosh tortdi. Al gazetdagi so'rov-javoblarimiz ayni sizlar bilan bo'lishi mumkin. Albatta, bizga durust, aniq javob berasiz degan o'ydamiz. Түпәлеп. Шаққанлығы өзіме тартқанда.